Phasalo Village Committee Jongmari Dakte Yasakjakna ni Shanlai Mungno Tiyei East Ratanpur te West Ratanpur Tipra Motha ni Adongrok no Tiyei Khlaijakha kaisa bike rally Manjakha MLA Biswajit Kolai MDC Ganesh Dev Barmano Khobai te Kubun Adongrok Phasalo Dakte Village Committee Jongmari Shanmungno Tiyei Phasalo Khlaijakha bike rally hene shaka MLA Biswajit Kolai abno karebo Phasalo Tipra Motha bodol teruk ore ongoitongka hene kokshulsa morujakmani koknobo firok mungrakha aboni logeono sangrong sala 16 Finance Commission by Malai Koklam Shamani koknobo sabikhana rokha MLA Biswajit Kolai bele hambai chini media rapno tini chung West Ratanpur by East Ratanpur tini takozla constituency nandaro o duita beshi no tei chung kaisaro chini bagili songsalakya bagili khaimani maksad obono chini shakti production keu borok sawo Tipra Motha kirikha keu borok sawo baka CPM rok prochar khaitongo Tipra Motha kirikha Tipra Motha ota bok borok thana kirikha kitu chung shakti production chung omon phunam sungo chini bubagran logyo o duita bishu se tini angya yapno arashota ni moto bike chung olodino chini bagili attend khaitongo tab phaya komon tongkhu o taibo amni bisingo taib gomo tongkhu chini gomo just kaisa shuruat he trailer he jengmo chini pura taib tongkhu chung chini constituency bakini kun romya ko matro duita bisoro East Ratanpur by West Ratanpur jeng saimano chini je Tipra Motha chini under the leadership of bubagan ni andarono tini jara Tipra sarok tini busung bubagan logeno tongo tamni bagi himale chini ultimately solution ultimate goal chini je greater Tipra land jeng tabu give up khaya mia Finance Commission of meeting asokha joton masaka tini je edisio mur power nango edisio tabuk direct funding nango ne joto party masaka tamni bage mo chini Tipra saro regional party khane rok ja andolon khai family biya gulo tini chung dal kaham manka chung kebon na hamia but tini boro sikar mako sika edisi je choli tongmani obo amse sufficient nya or taibu chung I tamne bono taibu odik khomata mari nai taibu kabang khomata rioi je edisini area was in greater Tipra land sing taibo om hake taibo jara jeta addition under India omno sing addition dawe greater Tipra land khanen bagin jeng demand nar gino tini ob bagri libu khayo sing tai chin shakti production busung funan nangone jeng tini bagri khayo tini boron simi sengene bodol kepanya sa mo actually unko Ratanpur high school jago mo west east Ratanpur khob jago jeng obo yang tini guri woi last orang pipe ni bela orang jengla sa pipe ni or duita bisino move khai sungkun jaga thanya or duita bisin andaran tini jengor khai ne aba haikino ashalne bike rally wa Tipra Motha ni kabangma lukorok phaiman jakmani mokolok laikha Bureau Report Chini Khorang